kalau perlok te minta ngan pen iya pi kumno ba pin one up warm up suwa pin mare full speed haga 5k run te minta ngan pen iya pi kumno ban warm up te saya follow saya bot ye ke kom pen iya nga te don batip ro te ngak nga le ik bom tip ik bom nang te ngan tangan pen iya pi oke dulu Are. Yo ora. Ora. Heeh. Sakaway ke badan kam cua pin mare kadai bapin let speed tang si spak meter ni kendai meter kata belum badan kam high pi cua bapin mare nada pim le kata te kamet jopi kandon hagares te pim lak ban mare henry kawai kani gongan sa hikaya pi bapin le nama pin le minta pin le speed minta bat kan sa itu kamet yang pi uni ubriu unsa speed la sibet te kani kawai budan kam hai pi nama bon ba pi tang su poi ha ka kamare te pi su le kunto te pi su mare henry pim speed pim le speed te mar kamet yang pi kam itu ya pin speed henry kani kawai budan kam nem pin pace bat pin speed
satu kawai kemudian kam kebah su sispa mitar ni san kumta yuk pra mitar pin haban le speed namar kalong ba pin khot ba pin wer ya gamet jong phi ba pin khot pin wer kum ka jin khot namar kan itu la sibit pin speed tab nang ta phi day ban practice phi day ban hab le speed te sai sin ngap ni to katu ka ba kisah ong ka strike tapi juga i bagi pro player ki julek katu kamre ba fisu sprint hendrai supeniar ka pace jong phi daga ba speed hi tang supeniar ka pace hendrai ban supen rit ka pace supeniar ka pace datas sa sprint ka pace de ba peniar tang eta hi kada phi sengaja untuk subscribe